topic dan wala buray ko Juey dan chwale bu asir. Topic dan an goro baban buray ko Juey dan chwale bu asir ke hemorrhoid. Hemorrhoid is one of the common disease at this time. Ka kwigo no jen bu asir jenangu katuoga di. Bu asir or hemorrhoid is swollen veins or group of swollen veins in the region of rectum or anus. And bu asir pointe jen karel ti chorodi rup peran waname gwa mo nara jen gwa dan an tuok bu asir sin bu asir pointe jen tuok karal mi chiro dut keral mi chiro rup keral tu mwande chirodi rup gwa woga kon rar ke gwa woga nara wanamo ro ba jutuok ba jinong bu asir ala bu asir jin ku ilanga jiditi ka bu asir ya number 1 mi ci wara la pindula ya KUUK ba tuobo lo jin bu pindu ba tagariam ka jen ba tuok mi jinu wirar you are not feeling good you take a discomfort mi di long. These are the signs ke symptom of bu asir. Yemen jalar mandan and bu asir pointe ral ke garal ti choro de rup pendan wanama ka or rectum ke ko or anus ka tung ni hore ala gwa dan ke chodan awoga nara yen gwa an tuok bu asir sin ral kel mi chiro rup ke ral to ngwane chiro de rup bayi ki moy ga discomfort ke chi bi feel good ka wanamo chi wo wirar yen ba ja KUUK ala type ke first number second types of files of bu asir again bu asir point again te gwadang diok topic ame kwa share ka community dan kelew ko be kon te ga knowledge ko men to work bu asir ngu ala types of files or types of bu asir. Number 1 te external bu asir. External bu asir point ki external hemorrhoid ala again point lo yin mi chewo wirar la tarula ya doje be doje long ke ci be feel good mi chewo wirar la taru be doje ke ci be feel good. This a type of bu asir number 1 men chale external hemorrhoid. Number 2 internal hemorrhoid tere hin tong mi ci tuoga no jin ponju bi wirar dara tuoga no jin dar yam dara ban kana mo jen cha ya beje la jegni riam bila gay ko don te riam ci laban wada nan an wirartin to kwigo wonono mi na matuo jin bi ngaji tiga symptom ke tiga news ko boasir te mi chala thrombosis la diodian thrombosis boasir jen la diodian most that lorogen take inside of external hemorrhoid ala choda nan mi ci wirar be do jelong te riam la nerede riam mo point again the third part of bu asir la kwigo no an baye non causes tila ya talk and bu asir point tila ya talk do baga no ye. Number 1 lo ne jin mi ci wirar ala do jin mi ci ro force long ci ral ci ga force dara tuogo no jin dara taru dara jedoy ka dara bu asir dara ja cause in which lodo berelku biga baje long during ball movement ni jina wirar wanamo batuo ko jin di taga bu asir. So number 2 fragrance merwot chek dara tuo bok ko jenda no matuo ko relka biga kwaj la tuo ko about 35% of the men to contribute. Number 3 it has been said and bu asir fonde most common can it tagrun ti ye dong wurun jende ye wonyo but scientifically research has been conducted ya jaga no bu asir ka bagat nyintian ka baramadit ka baramatot jeymo cha beri common dan wandi na lo jin mitiga mina na chale diarrhea ke warar medi long ka jin ji jeng for a long period of time corona diarrhea mi kana ngal treat
ya wirar ke wirar bi wirar batuok sometimes or yen dara taru da je do buasir yen batuok yi na malada ka kon ko daran je ta jemi di and jemi one of the disease me moy kon garek fana na dab ka jen naga na gwa wajin bilien bi kan ko green bir kan ka jen law daire mi je di long pondu jen ba je moy ko mu ba je moy ka mena chale buasir ko jen kanu ngal tri man dong dien ala chronic constipation kirmi di mi ta jidu ko for a long period of time ka ken medical attention ka ken sick ala kirama batasin bi kon chami lo jen chabi jien bi kon cham jen chabi jien la chere karam ka pam jede ka ba pam jedu ba mo ndo chin ko penya ma mo ba yi ko dong wana mo ba buasir jen ba je cause jen ba mi chi tuok ano jin no dien sitting for a long time mi jinu virar nyur wi toy ledam ka jina chude longo gwang bar ka bijan wana mo nongo ji buasir law dai ala wajen mi chamu ring mi dar ni chiam kana tung ka kwana bombom ti chingal digest wana mo nongo ji buasir mino dien ala heavy lifting wana mo do mi ka ti bombom long out of your own way to hear the long barrel point you baga force over the road le long ke year ke broad shot therefore but wobo no ngi boisir have lifting objects mino dien ala wona na ala weju jiran ke wonda na chamme mi ci obvious nga je lo jin mi ci point je di long lo ci obvious jidu je dit ke je ta obvious ti mi dit ke je point over way tuwa bo da boisir da ja cause wana mo goro brodo che rawati alaw anal intercourse tama ya tuwa no wona na wut goro wut ala wona mi ci ga toje te wut kel ma jakan mi ti ga boisir ne won do be jago yen ba get was ke mi tele ji boisir lo yin ba yitiem boisir ko rel ku ti ko na taru mi ga jago bi kamu do ba kan jodu tong ma ke taru den lo do be rel ku bi ke ta problem therefore by no boisir the long con community dan and yen is not advisable and me and 20% yana mitwo o ku wood ke wood bata ga mas wood na mo gar ga culture an tele apoy medit ka war medit ka jen go tele tam ja kula no kon western culture and yen human right rol ka wani to mi ji wo ku ga mandara man jok log yelling with was against human right but mi cha ji ko na wut ke che ke wo ka na che ke wut wo ka na wut wa etela de ka no mo chuongo darana le kwala me gwe kula gwana di ko na manu wan ke gwana o jinde ko na ji so kwa me de gwe yene no dong western pro western minded no gen mi chere no so jin batuwa mu waji kan wi ta go mo ni ya jin ba yi mo ka men jalo kulel ba kula rano ko kulel ka bana jin mi witoy ke wut ke jin wut ba yi mo ka kulel you know for last one genetics ala genetic find lodo ko mi di ko play along people inherit tendency to develop hemorrhoid ne ko na ta hemorrhoid mi kin tel te diala ka yi kat la to ka darun medan ro yin ngini da hemorrhoid ke wasir da rawto ka yi wanamo dia wuci konto ka causes of wasir ala number 1 is standing forcing when you go to the toilet. Number 2, sitting for a long period of time. Number 9, menchale boisir. Number 3, chronic diarrhea or constipation, me cannot treat. Number 4, obesity or overweight. Number 5, being pregnant. Midway, the ADN ke bakalian, eating low carb diet. Heavy lifting, no more cause you or yin there to walk or yin there a jib was go down dita boisir. Come out again, go on and wood me a talk a wood yen by you moik boisir came and jalo bataru by you moik pulia. No more jelly. Complication of hemorrhoid. Hemorrhoid point again take a complication in one, go yen me a bangaji, that's a complication. Complication point by you cup low complication hemorrhoid. La kana tuo an
So jen ba yim mo gamen chale anemia ke low blood biriam do dara kwa dara complication type of hemorrhoid ko ngi mi jidu me beje about 75% of our body of our health to gi dan wanama ba kulo other part of our body kon mi kon mo ke Juey mi chale hemorrhoid ba yik to no jen dara yam do bo dara wa mutu da jilo. Number 2, infection from the wounds of files or wounds of hemorrhoid. Loro jen da to da jimo complication mi chele no ko blood clotting no koriam bu baner che bijal wanamo loro ba tuogo no dara part ko minan chale hemorrhoid. Prevention o da kon gangandi ko je kon bu ko mi chale boisir. Number 1, eating high fiber diet. Alo jin go jin min ke fruits ke da jen kan jit jen chamke kan mi chala wool grain ke kon beta ga wheat ndana la talga bi cham eno namo ba yilok ko jen ba buasir ba yipar ban jen tetin ba wodong ba wo mutela duel wal ba wo mi jena ma namo gwa ga ji gwa ga wedan ko kon bana doran ban lar mi dan bitte ga wey be chala buasir ma kan ye very seriously ko jen a Juey mi cha bere kamon ntama mi cha yikap ni wana ma kan 2 things for example yin pon ji pon ni cha ba pon ano. Number 2, no dong di toy ke wood ke dong di toy ke chep a very difficult ano. Thirdly lo do mi to dong da bagat de wo teng ni ko mi kiran ko operation ko ka ba kon pindan kwa da pa natin namo pi kon ngoto ko long no medan cha te long da wo medan la ka ba ga ni tiana de cheng rol wara medan zanda cha bere kamon ka ba kan motor ka ba ramati ka ba ngat ka ba chek ka ba iran so jin bro do yikyek ko Juey me cha bere kamon kala na wa ka ba pindian wan ma ka na da wa na pindian ko kwi go no they advise as a community o yen kan major midi long no gang rodun ka boisir yila tam ka bro do chek meti yi seek medical treatment. Number 2, allow jen ba gwa be during a lot of fruits I mean be mother long ka use ke be mother long ka piu gwa yin mite ga use di ka ma ko go tilawla ko bi jidu ba yede alaka man ga fruits man ga use ja doy de jena ko ya doy bi ga mak ka jin man long ka piu about 6 to 8 glasses a day namo ba jidu ba kula dilute ke ba jidu ba jago no na ki ke constipation yi ki mi yutin bi kula we chone ka bi wararo no rojen ba bere loose ba jidu ka na man dala je ko namo toran bu gwa. Number 3, de lo jin kwa jegno bi worar ano mi cha jegno borar ka tole wi chune from time to time ke wirar no rojen ba ji jago bi achodi from time to time wana mo jen chago ga ji medical advice we ka toilet when you need to go and you don't have to stay there ko bi ngaji when you are cold natural cold go ka toilet ka time cha cholo jin bi go toilet ka bi yutok ka bi barar alo chi bi janye long alo chodi tin no problem. Exercise jin mila la de ka exercise biga par ga poinu ke mi ka ba duor biga par ga poinu ana mi ka bi par ga poinu ana mi lele bi par ga poinu ko wana mo jen poine lo do jen wana mo poine ana duor bi par ga poinu ji chelen mi tek long mi je kap yani berel poinu biga ban pen man del je te ga possibility da ji ru damaro ko mi kala boisir da ji kap ko boisir yeah. Tama bana wo ka grades of boisir ala level ka kan an boisir point jen boisir te ga grade bana wo ka grade number 1 ko jen te 4 grades. Grade number 1, files remain in the rectum without coming out or prolapse ala jen point grade 1 wo je an boisir darje number 1 darje lula ke number 1 ke first batch de ba je ka ko jen point mi ci wi dor ke wi ka toilet lo do tel me bi barar be material ko ten kono di wo kamrar ki me nan yi champan ga je ki pan ki wala jin wi kamrar ga toilet do wi ci bi barar namo chala grade 1 causes of hemorrhoid yang jagwa. Number 2, grade number 2, prolapse then return inside on their own allow jin mi ci wo wi ka do be duor barar nyogri reid
and men dong jini kamarar ya po the long ka bata possibility jen balo jok te ga gare number 2 wana mo ba jugo ngom long la we wira da do ban ka balo jedu namo a gare number 2 ba jen ngom no ko you feel bi wo toilet mi jini wi yo wira there is a possibility no jen point jen che ngubulel ke be bara ano wana mo a gare number 2 grade number 3 de kana grade number 4 these are dangerous type of hemorrhoid of grade of hemorrhoid because these two types you have got to seek a medical attention or surgical operation otherwise the taru bejen be bara. Number 3 prolapse must be pushed inside allow jen taru beje do bayi wa rai ketet ena ba wa rai ketet jen bu kula kiye kula piel comfortable mazu wana mo batasen bate ga darja mi kira namo a darja number 3 no alo jen amroy mi je tuo ko number 3 ke chop darja number 3 ba bera lo ba saru de do yelom lazim be ba goro ba wa gran ketet otherwise bate wana no number 4 grade number 4 this is surgical operation mi je tuo mi kira namo you got to need a surgical operation very urgently mu wata ke jana no dara bas ke dara mar ke dara rat kami ya taru yan dara yin oriak ala dara gina ano ala grade number 4 files are prolapse and cannot be pushed back ala jan mi ka barar do do cha nyo push back bitana karara no namo guru medical attention very urgently do jin ba jere ano kan dang wan to ka medical ka grades of ting chalungu ni chala amroy grade number 1 loro mi ci wo wirare yo loro nyen tel mi barar grade number 2 loro jin mi ci wo warar loro be duwar ba wo berar bo warar ba wo berar la ken ba loere ci bu longa control grade number 3 loro jen butaru be do irara long ba goro ba pushre ken ci warar grade number 4 butaru ba barar mi ci barar yo cha longa loere bitani jarara no la butar taru batara wana mo goro jen bawre ne je ko ba ko lo tin ngete mi ci jen bayina namo goro yo yen bia medical attention bi yena kan ko min dawon ada doran darate wana jelet ko kido long kondial ano alo tin kono goro bi avoid things to avoid ano alo jin point number 1 caffeine medit ci bu gwa jin bi mat ka bun mi taga bun medit ke ko ko lo den dial den taga caffeine ko jin bi ka avoid mi ci jen don la kan ku kan your guts ku kan irritate la no irritation of the guts ala peni wanama ci kan feel good la jamo e dong medit mi ci ko ko lo mat donc day ko dong medit mi ci bun ci mat day ko dong medit da ji jow jin mi ci ga boisir ala jin bun kan ko lo le kon kam na ko kepal ka mo tay ci yana no ci gwa ga ji ko bo boisiru ba continue ko jen ba jimo kare. Number 2 allow things to avoid thing go on be avoid ci belel allow hitting red meat of course allow ring dar mi the nichang jen te complication to what nen ko ni cham green mi di long lo jen te complication to what allow chagwa ko ring be cham nichang la go jin be pal ring ke be cham nichang mun kala white bread bo nan chagwa mi da kana tong nichang to go ro jin be la minimum ke bi ga boy ko miti ga boisir la ring ndar kana juray bor kana tong ga jinder ga di kana ko rodu ko chicken ga ga ji ano alo diodian mi goro jin e ba ga ji ga jin kon mi taga berbere chui cham spicy food you got to avoid spicy food ko di ka kan panken mi ci ko cham kon mi taga berbere mi di ci point wol buinan katiga join jala boisir mi go wira bi choda long ci taru ci ba ngalore mi bi cham ni chang ku increase any danger or multiplication of hemorrhoid point therefore gwawajin mi taga berbera palle yen bot point ko gwawajin ga janyi ga nyur long wi kan tiga muktab mi ci jana no the gas go inside inside the jogna na ba jaga ba ka ba ta possibility lo jen point hemorrhoid du ke boisir borore
therefore yin la goro yin bi break bi kan from time to time bele jal kemi tak chiang ke chiang na goro bi jali ka exercise ko yen biriam du ko le jal but blood circulation ko jeyeme jiya ci bi feel comfortable and o yin ti wi here ke ti wi kwam ko mo da ji moy ka kulen loro yin bi goro bi avoid bi ro da jiya from time to time and balat ka medical term ke chan wala la po nan kwan po ni la kin tame bay lat ko na me kan kon medical term medical language I mean ajana mun fa jan la treatment da la tena ni ka treat ke ya loro number 1 ba ji moy ko mi chala blood circulation biriam do ba jal ke je micro 2 ba kam ji number 2 ba ji moy ke immunity treatment da ko ne tuna treat wala kan kam gana ba ji moy ko wal mi blood circulation bi jago ba jal number 2 ba ji moy ko wal mi bi immunity do ba yo protect ke Juey ko Juey ke yibe kap ke cheng te tin wan ba wo yen ko ba jora kan wala ton ba yi kam mi chala probiotic to keep good bacteria in the body and to kick the bad one out ko yen point ba yi lok ka constipation bo ka kon relax to help you with the bowel movement then ba yi mi chala ba yi lak ba yi kam mi chala noble defile mo ko attack anti inflammatory of buasir wala ma chala noble defile ma bu attack na daw mindan antuo buasir sin gwan to tin yen ba ko ke yamanu then ba yi kam mi chala zamanical to protect you or to promote your muscles that have been weakened by the hemorrhoid namo yen to pe ngana dong de gorri no kono wala ko abu yen lem yen kan kede ye lem ko bi yen share ko community dan kana dorando ko buasir pen conduct buasir a dangerous disease gwa wajin mi to pe ma ci lem tin kon da kan ga jin ko bi rodo gang ka gwa na jen rawdo man den jin mi ti ga Juey mi de mat kon la Juey jen ja bere kamon mi ko dure reanyal la jama oxygen yen te gadu kudu kana mo ga kiegdu ba wajin ko no long rodo kan nyam o lo rodo kan nyam pare ke me ala de Jesus Christ jin mi ci wangu ye tiang ke ci wang da mor me tiang bi kon kam me nan da wandu yen bi kon kam yara mo lo jin mi ti ga Juey please you gang point to ramro den no kon lok lo kon long rodo how would you know on Juey me ba kon ba jin moy re kan nyam ke bramo mi ba kan gano jin ka rodo bu wadu ke gadu ke mor ke me mi no re te go jin bi kula lok our generosity sometimes as a Nuer community la kon moy re to one gano jin brodo lok kan nyam bi poni ba kwal bene le ken bi go kula lok na ma chan je share ko community dan a health topic mi be kan ge mi ba kan ge ke bram ro dien ba kan ko Juey chala buasir mi wala tele je do kan ko roda la to buasir is very common disease ka bana along yen cha Juey mi chiga ko piwo no ane ba chu pe ko gwa za to ma do ba buasir ya kam ye topic de cha la yamadan buasir yen ka rel chi ro dien rup yen ko buasir ku kana la cause yen tai be te ta me daraw te mutual external kan internal buasir min tarara mi ci wirar be karu be yedo ke internal buasir yen point ngu ro yen la wala jamo ye kariyam be diod yen mi chala sarbosis buasir aloro te external buasir aid rim mi ci ner ray ka external ray den wan mi ja tar yedo tariyam tete to ki wonono ga bu kon community dan bu kon gang ke bu kon yop ke bu kon ti jagalan me dan kan dia lan chen ga bulam nyoga repeat or to summarize up again cause ke ko ngai and buasir lo sitting for long period of time ka toilet lo jin point lo miti chronic diarrhea cause of buasir miti ke we mi dit bo long no ji buasir jen che go mi red bo no buasir ko la real point la kana weekend jen go la ro wut mi to ke wun mo dien anas lo no ji buasir la eating low diet lo no ji buasir ring mo di mi cham yen chiang che go ji ga ring je kapsyo lo jen mi ka betti tek la ngi ka tek bi kana moy ko buasir genetic diseases lo jen genetically buasir chen kana ji ka go to diala ron mata yen ka darun wala ya ka bana wal te possible tare ban joy ka jitama wala nan an ki tsin ka ku go no complication ne kan lo jen la na moy ga dagrem
you know. One type of diagram, lodo that to what they take a boasir. Number 2, lodo na na jen ala wound ke, ala wound of boasir la kanya mo infection. Ba ju mo ko ji point ke be pon. Alo bi kono ko la gandi boasir, no nyam ndien bana day jen wan chamake. Bana day jen wan bana ke cham kana fruits kana wool grain bana ke cham lo na mo ba kon kan. Number ndo dien lodo bana mas computer wan kana use one ko kon ba kon gang kam chala boasir cha lara wona doctor medical cha you advise o jin bi gilana dang bakela waka badda ga chankel gona be bi mas ko be jidi be kula dilute ke be use kana fruits bi ga cham ke be use bi ka mas en kon san ala wajen mi ci wo ajen ron ya chunga exercise medit jaga grene bita hemorrhoid exercise medit bi parmi bi kap ko ponu grade amro chakala yamana te grade 1 grade 2 grade 3 grade 4 grade number 1 lodo na 4 less remains in the rectum without coming out prolapse alo jen ano mi jini wirar tel me bi uban men jini di ho kamrar ki mi jini di kamrar ba ngot te point grade number 1 grade number 2 lodo jen ba wo berar ndo wara cha banrar lakini yo bi cha long ki dong butana ba wo mo lo yare namo grade number 2 grade number 3 lo jen ba dungu belu be duwar ba barar ba kingi warar ba barar lakin jin the pieces bika barar the dead material I mean the dead object na kamrar point ba barar but lo jin bi taru na ma ba ngoro la do yeje ba wa sin ga tet ke dong ba mor ga piu dong jen bi kul piel gude be yor piu le ke ba la ban be ba wa sin getet ben bu ko gwa grade number 3 grade number 4 lo rojen ponu lo yani jen babara files are prolapsed and cannot be fused back alo an boasir ba yi jago ne bitaru babara abnormality babara ja bu nyong lo re getet alla chayu ret kete ti bi pi ti barbar lo jen mi chayu kula ret jen bi kula ko fi go no ba dangerous kon fa yen tin kono guru bana ko avoid bi copy bi avoid ala bun kan man chala coca cola all time like this one why chicken gwa ga jimiti ko boasir palka ko jan bi kan moy kare no for diet cher ke meat ke eggs ke white bread wa kam ga cho number 3 min chala berbere ke spicy diet wa jin kan gwa ga jin dar gwa o jin di ke avoid ko ki wono ya bangan no ndam ndong bu kono moy ga treatment di gol wala taka tina bayi moy ga bici ala blood circulation bariam no bajal bayi moy well mi ala dung immunity pure and broken yunzi bayi kam kel jen bayi moy ga mi ala probiotic to kick the bad bacteria out from the body system then good bacteria be cool return to our body then bayi moy kono relax ko ba bowel movement ba jaga loose bayi moy ka beje do beje ba clean up can novel defile well shall novel defile lo it is for anti-inflammatory alo jen anti-files or anti-boasir lo jen ba dawda ba attack kami chala zamanikan to promote physical and musical weakness ba yukul jago bi go bom ko pi wono no an ba ye ban mal bi atakel mal ka te pu ba yo kana Kenya. Thank you.